കമ്മകോവില്ലേ? Ben mo siya nangagugulab nga agile. Yang kota ngalarang nga. Kokon mo siya nga. Menengwar luar, sampai ang galaping agile. Tuko ngundang nafsu coba noreng. Soal lah, mon orto ba ndile. Kita ngujawab ko. Gak tahu sabinya ada bu ya. Lepas jalan ala ko, lebih dolen. Mantep pa na walang bigan dyan, John. Sabi apa dia? Malay jelas kewujud ba? Bedigeng sa komong ba, bro? Bisa. Kada binin, Fir. Arya, adik to kan ang kulabing ari. Otak ka dulu, bro. Ba ano, John? Kasami kira di na orang ya, John. Orang riyan di jalangan tu sebang sebang. Biasa ngampong na ba dyan? Tidak permission kada. Pasinampu permisi. Mun gun kareng orang ngak been re. Cu. Ya iya jendol. Mun ki kene tak teman biasi. Lala ting tu pa ngasu. Bah. Been mentero tak sajen leber lo bengecolon. Joros terus aki omong ngak je bingkok. Lara lim. Jono je un gaje. Mak dai je Rul. Mun rengang koi ke bolong. Tinal John. Terus ka ate. Ang ko makapikiran tang binin mo lo tiya. Cita biasa ng guglaping nga ro. Kaya di ki burle-burle na bi oreng di. Man. Bada man. Mabaan kak? Iya le. Firman bada le. Ada kak keluar ala ko. Duh, tina kah? Kok mau lihat lele? Dikit dan nak boleh kok. Betapa itu kanan? Tina lele kasoon. Kuh, jak mun binin firman. Mak sajon tuti. Duh hari setan aku kok rekut. Nyaman na tuti ring angkoy nga alim rol. Man ko, John. Tepeng angko ko ta ko inoreng. Manguha ko to dusin oreng, John. So, alam mo ring angkor ya. Belum tentu ko to dusin oreng. Ben ring angkor ya. Pasti banyak moson. Tidak banyak moson dia. Tak nyaman no dia, John. Iya bener Rul. Jatang lagi. Selajang kini biasa nalang molek. Apa yang tak ingat singakan na? Tenggan ro di tabu. Lapar atau torot. Ya, TikTok kan beka. Jak mun binin firman. Roben apa kun cekak kepikiran kasan. Pek sampai ke bemole bingko. Tapi seong kuna firman ro tak pantas ya. Oleh orang ngak ruah. Mun kalak binin na firman. Jak kun firman ngak ruah. Ya tu bener bingko.
Mi kata malam memulai maran deh kok. Ya banyak kita lakonin. Tina mulai beri maran dah. Kok pikiran tak nyaman kasa. Le, Firman datang. Kita datang Kak. Sambil butuh apa kita ngelak ke? Iya bada hei le. Mayu mau ngomong di dalam. Tepak de nak reho. Firman ya kita datang alako. Kening rayu binin marin. Ya Kak, Enom. Iya le. Kok tanya ke ben le. Tanya apa Kak? Tak sempat ngeroman malong lawan le. Ya dari rumah boleh Kak. Kalau laki sibuk alaku terus. Mencintara ulan jalan na le. Ma ayo bareng na biko. Aku tadi ngomong orang Kak. Ben boleh, aku ada datang lagi. Tak usah ngejak orang ya le. Mun kun Firman. Apa cak nang kok lah. Bayi mana iya Kak? Ma ayo le menjela aja le na. Maalim ibin Firman. Berarti alim sekitar kon Firman di netan juga. Rekam deh. Dah iya le, di cenenge luar. Tak pada tebang dalam rumah. Biyongku Kak. Kak, Apa le? kok perasaan tak nyaman? Ayo rapat dulu mulai. Takut sampai ketela orang. Ba, iya mon dah iya le. Tapi sapa orang lah. Kau tak bisa ngataraki mole aja. Iya tak rapat aja Kak. Ya, kening kebaik ku takut. Kesoon ya Kak. Kak, STT ya. Iya. Makis tangnya benar kon cenare lah. Mun seti tepapak cong. Mak bade dinnak ka keman. Tahu sabi bibir mat tumis dilim. Karben apa? Mabuk capuk tang bini. Mun naumong, tau sara megera orang leer. Mun kun tak ada bukten ah. Bentuk saling maling ya. Baru lu boleh kapikan ko. Kalau aku nembon bitang bini. Man, Apa rul? bini kaki boleh bulan bi alim man. Bagaimana bentuk aja rul? Apa ada bukten? Mun di pada dapat coba kitang bini. Ari bukti naman. Mengaji tang bini rul ribut di rul. Makilakian bi orang. Ada tanding torot aja rul. Nampu pemarisi tia. Bah, pikir juga man. Jangan lah keputusan berapa emosi. Ah benar rul. Ada masalah ketudusan rul. Mulai torot. Ternyata tandi perobi orang ko aja. Torot lah. Menjadi takdir pangeran. Sebagai ko. Ya sebenarnya ko rul. Tekang ko kalanya ba. Sebenteng ko tanya ko ketudusan. Kadang apa tuh laku rul. Terselamat deh Firman. Apa? Sejila tahu bukan man. Pancen iya saya arep kok man. Pas bukti aki setia. Siapa sih pantas ngepolong Yuli sa omor ah. Bentel nganti lagi pun pulang sangko. Mun ko tak mengadakan gangguan ya com. Mungkro kun nyapa pada kampung ke pengiran. Engko mau dapat dengan dunia. Mungkro odi apa mau kontodus ngari ya.
banyak bentar keman. Manusia nikah kun dari tanah mun ki bisa amanceng loros ia tersepumi cek burlebur aka besala mun akhir pakun abeliah katana ben pole sian telaki kun coma keangkuan angko nikah tak kira bisa ngobe celenah takdir dari pengiran.